Pa u okviru industrije mesa Matijević instalirana je klanica za živinu ili kako mi popularno kažemo pileća klanica. Ona je kapaciteta 4000 komada na sat ili 30.000 komada na dan. To je prilično zavidan kapacitet, ima takvih klanica još, ali ovo je jedna od najmonolitijih i najsređenijih klanica, sasvim sigurno u ovom dijelu Europe, a koliko imam informacija na celom Balkanu. Ona je rađena po evropskim standardima, ima izvozni broj, sve za Klanica je zaista uređena po projektu i zadovoljava sve moguće standarde što se tiče veterinarsko-higijensko-sanitarnih uslova, što se tiče zdravstvenih elemenata koji utiču na zdravstvenu bezbednost hrane. Implementiran je HCCP sistem koji prati inače te kritične tačke, ali to je u kontroli svakodnevnoj. Mi smo također i pod kontrolom akreditovanih laboratorija, tako da su naši proizvodi koji se svakodnevno otpremaju u 132 prodavnice u 60 gradova Srbije sasvim sigurno kontrolisani i zdravstveno bezbedni. Odakle dobijate piliće? Što se tiče nabavke sirovina se doprema isključivo sa Matijevićih farmi. Tu je postavljena jedna posebna radna organizacija koja se zove Matpile. Oni nam trenutno oko 70% sirovine obezbeđuju, ostatak se kupi na slobodnom tržištu i uglavnom je sad to, taj nivo kapaciteta se koristi i kolje se prema potrebi trgovine. Naš je kapacitet inače znatno veći, međutim, ako bi danas sutra došlo... Godišnje oko 8500 tona pilećeg mesa. Pa prema informacijama koje je iz Ministarstva za poljoprivredu, Srbija je tržište od 85.000 tona živinskog mesa, Matijević tu zauzima značajno mesto. Naša klanica je u prošloj godini preko 5 miliona pilića zaklala i otpremila. A plan za ovu 2016-15. godinu? Plan je da ne smije biti ispod prošlogodišnjeg plana, a realizacija plana vidjet ćemo još do kraja godine, jer ove godine sasvim su drukčiji ekonomski uslovi nego prošle godine, ali mi imamo zaista i htjenje i poslovodstva i vlasnika da premašimo prošlogodišnju proizvodnju. Vidimo ovdje je urađena najmodernija oprema za automatsku, poluautomatski postupak, rad i tako dalje. Kako izgleda taj proces? Koliko vremena protekne recimo od ulaska, od kačenja pileta pa do pakovanja? U klanici koja se odvija tehnološki proces na 4 nezavisne konvejerske linije firme Stork, koja je alfa i omega što se tiče toga u Evropi, a imam informacije da se njihova oprema i u Ameriku čak izvozi. Kapaciteta 4000 na sat, znači od momenta kačenja pileta na liniju do momenta spremnosti da ide prema trgovini tačno 2 sata. U tunelu za hlađenje provede 105 minuta i tu se temperatura spusti sa 40 ili 42 stepena, živina ima nešto višu temperaturu nego ljudsko tijelo, na +2 za 105 minuta. Znači u roku 120 minuta pile je od živoga sposobno da ide u prodaju. Sistem za hlađenje je jedan od najmodernijih što se tiče u tehnološkom postupku, najmodernijih sistema što se tiče hlađenja. Kontaktni medij je hladan vazduh, ali postoji takozvano sprej hlađenje gde se sa rashlađenom vodom na kraju svake linije okretnice pilići prskaju da ne gube u težini i da ih ventilatori ne izduvaju. Mi smo sasvim sigurni da proizvodi Matijevića, bez obzira da se radi o svježem mesu, kad krenu prema trgovini, prema potrošačima, da su oni prehrambeno jaki, da su zdravstveno ispravni, da super izgledaju i ovo je firma koja ima i prosperitet i kapacitet i svaku dobru budućnost. I na kraju, kakav je plan? Da li će ova klanica da poveća svoj kapacitet klanje, broj? Povećanje kapaciteta klanja se može odbiti kroz radu više smjena. Mi trenutno, ona ima kapacitet takav kakav ima i radi se u jednoj smjeni. Međutim, povećanje kapaciteta sasvim sigurno bi se moglo da se poveća uvođenjem druge smjene ukoliko bi se našlo neko drugo tržište ili ukoliko bi naše tržište postalo značajnije u potrošnji pilećeg mesa.